pananggungan hatiranan, alhamdulillah. Naisab kita niyo waktu na to ini, waktu talago-lago diri lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena amo iniin mahinang lutuanan sin kita niyo padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ay siyo-siyoing umagaw sin parsukuan niya rin ang mga waktu ini kumawa, karena amo na inin sa lago-lago ini Bejiki dengan Tuhan na Rabbul Alamin na tawa nikmat takula dengan Tuhan na Rabbul Alamin. Waktu ini ada yang guru mulia, guru kalasaan, amuin mataw kasi aparkala pag-aagama, amuin laung ta kaputsora sing kita niyo, hari na akong palugay, tukbal ko siya katut tanang puwelo na ba yung kayo siya kalin nading, pal yato pagdal siya na tugo maswa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaka bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidiq wa akhrijni mukhraja sidiq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin. Summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan mulia, amuin yan kamo bihayaon na nainghog dimurungog laway raing haaykom sarta na sin mga katawtay manghuran amuin jimadjaka programa ini laway raing ha live Facebook at tawakan YouTube amuin mga sila mataw kasi jumaka sin programa sin kami di Hanidaul Islam tukbal na muin salam kasila sa kanyukatan mga palanggungan mulia. Murah-murahanin kita nyukatan halang pamalihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Darta tung basan na mayang kita niyo sintuhan Rabbul Alamin. Sintung basa lagu-lagu. Dunya akhirat. Karna sin lugto iwan tao kasi sin kita niyo umati sin pag-agama na uling hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli mga palanggungan ha agama Islam. Bang niyo katumtuman in lang ta bakas na topic sin akuriha ini bakas na to narakayray at tawakan nasabot nalilay indeng ha mga sawab ikakusog sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habiyayaon mga jama'a mulia patan natiyo maniyo-tiyoin pangadjian in ini isab musong ato bisarahon haruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin mga sababan at tawakan alamat pangilahan sin kalamma sin pag-iman sin tiap-tiap siulakan. Karena in maudo, bakas na to, narakayray, mga tayo mga agama Islam, siyabot na to, in tungod pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, in ini, nasyabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magdarajat,
in pag-iman. Di magsibo in pag-iman sintiap-tiap siulakan dahil kato niyo. Aun makusog in pag-iman, aun malamma in pag-iman. Sarta, law si mga ulama, aun sa baban may ta kumusog iwan in pag-iman. Sintiap-tiap hang katao. Aun na isab sa baban, mang may ta lumama in pag-iman sintiap-tiap hang katao. Ininipyata rang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin in pag-iman. Di siya magsibo in level niya roon hamano siya. Kan nasyabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis niya mulya, bakas nato na nasabot na kauna, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Amoy din baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. In pag-iman lang nalawis siya kapituan sanga. Amoy din baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labi kapituan sanga in pag-iman. Ampan niya siyabot inari niya adnaha in sa baba-baba na lang na level sin pag-iman imatatul adha anit tariq. Amo na lang na inimig kaw sin uno-uno na makamumula karandanan at wakanharan. In pag-iig mo sin makamula makarihil ka mudaratan haran, iniig mo yadto, pangatod mo lang mo niya on makamudarat, habang sila lumalabay, inyad tulang si Nabi sallallahu alaihi wasallam na muding pag-iman sa amo yadtin sa baba-baba na level sin pag-iman. Uslong niya wa alaha in sa taas-taas na siya level sin pag-iman, amo yadtin pinakamataas na darajat. Qawlu la ilaha illallah. Amunain pamung sing kalima la ilaha illallah. Amun mamung kaw la ilaha illallah. Wairoon Tuhan mapatut pagtag-ipon na nakasabunalan malaingkan tupot tunggal in Allahu subhanahu wa ta'ala. Inyadulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amuna yadto in sa taas-taas darajat level in pag-iman. Hawaita sin hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal haya'u syu'batun minal iman, arapon lang sin Nabi in kasipog. Inyan sa ngapalong na sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sorihay ni mga palangwan na agama Islam, lang si mga ulama, hindi man joke sin in pag-iman, bidda in darajat niya roon hamano siya. Di magsibo in level sin pag-iman sin tiap-tiap siulakan. Aun na mataas in level sin pag-iman niya, aun isa mababa in level sin pag-iman niya. Biyayan na sadya mga tayo mga agama Islam. Sarta balikan ko na biyabay ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aun yan mga sababan may ta lumamma, may ta kumusog. Ato may ta hikuan niya unlong na makusugin pag-iman, on hikuan sa biya o malamay pag-iman. Na nasabot na singgitan yung mga tayo mo da agama Islam in nakauna mo indeng ha mga sababan ikakusog sin pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Hari pa kita makatu pamaudo ta mga tayo mo da agama Islam karne maudo ta alamat pangilahan mo sing kalam masin pag-iman sin tiap-tiap siulakan. Iyan mo at tawakan bang mo aturon at tawakan jagahan in tiap-tiap siulakan aon doon alamat pangilahan mo kanya siya malamay pag-iman niya patuhan niya Rabbul Alamin. Kunan wala ko nag-judge sinalom sin jantong niya para niya tutupot Allah tabaraka wa ta'ala ay makaingat hayad to. Sa magmanyatakan ha kakahinang niya. Lumahil ha kakahinang sinmano siya, sinin siya, limam manay pag-iman patuhan Rabbul Alamin. Kung hati mamma, sampay sin makaiyan kolong muna way pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kita nag-judge, balikan ko sinhalom sindaghal niya. Karena ini tu perkala sin Tuhan Rabbul Alamin tuput tunggal yang Allah subhanahu wa ta'ala makaingat
sin halom, sin jantung, sin tiap-tiap siulakan deng kato niyo. Sa sumagawa, balikan ko tumampal doon ha, kakahinang niya. Ingkalam masin pag-iman niya, patuhan niya Rabbul Alamin. So majudge saja sa masin bahasa, inhawa, Rabbun halawm, nganyad to, Allah tabaraka wa ta'ala, tagsukuhayad to, siya labi makaingat. So manjari mga tayo mo daara may Islam, aun to dalamat kakilahan mo, at tawakan tumampal, doon ha tiap-tiap siulakan, long mo intaw ini, biya dagbos hantang, limang may pag-iman niya. Kasi mga alamat, limahil doon, kikita mo kaniya. Muna yung pag-iman po Allah tabaraka wa ta'ala, mga tayo mo daara may Islam, beta si mga ulama o tawhid, inhatihan niya lang na sin iman pag yan. I'tiqadun bil qalb, wa qawlun bil lisan, wa amalun bil jawari. Hatihan niya, makna lang si pag-iman, amo na pangi'tikad, sin jantong, sin pangatayan, gawgot pangahagad, alam sin pangatayan. Amuyad to makna panagnaan si pagyanon iman. Ikarwa, wa qawlun bil lisan, ilabtik sin dila, hipagkaul, hipagkabtang, laway ring harila. Siya, nagpaparat saya katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyasin namong siya lang na amantu billah, ako parat saya ako hakatunggal sin Allah tabaraka wa ta'ala. At tawakan mamong siya lang ni ashhadu an la ilaha illallah. Nagsaksi ako, sinwayron Tuhan mapatut, pagtag-ipunan, akasabunalan, tuputunggal in Allahu subhanahu wa ta'ala. So, amuyad to. Hari niya pa, hikakabtang, hikalabtik sindila niya, piyamong niya yaon, pag-iman, patuhan Rabbul Alamin. Asal dito nakaisok, halawm sinbigi, jantong niya. Pag-iman, gawot, patuhan niya Rabbul Alamin. Amuyad tulong si mga ulama o tawhid, panagnaan makna, iman, i'tikadun bil qalb, kaya kahagad, halawm sinbigi, jantong, sin tiap-tiap, nag-iiman, patuhan Rabbul Alamin. Sarta, piyamong sindila niya, pag-iman po Allah tabaraka wa ta'ala. Hikatulong si mga ulama o tawhid, wa amalun bil jawari. Dati niya ang gautaan, paragbuson niya ang gauta baran niya. Lumahil doon hakakahinang niya nakaisok pamarat saya pangahagad hakatunggal sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sarta amuin piyamong sindila niya. Bukon hadja piyamong sindila sa lumahil doon kakahinang sinsya pag-iman niya, patuhan niya Rabbul Alamin. So amuyat ima nakatibuukan ng simulama o tawhid sin pagyaon iman. Balikan ko makna sin iman, makna al-iman, i'tikadun bil qalb, wa qawlun bil lisan, wa amalun bil jawari. Amuyad to mga palangungan mulya. Kamaksuran, hatihan sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulong sin mga ulama, bangudi mabiyahayad to pag-iman patuhan Rabbul Alamin, tanto wala nakaamo, wala kimugdan, bukon bunal pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amog ding hatu ini, wala doon, wala na jukop pag-iman niya. Wala na jukop na sampurna pag-iman niya. So way ratuod ng si mga ulama doon into ini. Aun kaibanan na mamarat sa yahadja, akatunggal sin Allah tabaraka wa ta'ala, saan pa ipagpamong niya? Sa wayroon di maragbos hagin hawawaran niya pag-iman niya, patuhan niya Rabbul Alamin. Wala di maragbos sa kakahinang niya pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apamisarahan niya, akagbot ko hiwal niya, apaglawag niya kabuhianan, sampay sin laong takaul piil niya, wayroon kakitaan mo roon kaniya, siya matan bariman patuhan Rabbul Alamin. Out behind tumano siya. Sa kimakahagad yan. Laong ninakuaman to billah, nagkakahagad ko po Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wala ni madahil doon naging hawawaran niya, batin siya bariman patuhan Rabbul Alamin. May ta, karna, na
matampal. Bang niya karungukan in bang atawakan sinbilal magbabang ang masjid tiap-tiap maabot in waktu, di na siya mahawin narilingkuran niya. Di na minsan mag-inu-inu sin partawakan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Tawakon na siya, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. At tawakan as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Sa di da mabinsul hakukulangan niya, di raminsan makaighalingkuran niya, di mabaya manay maisin partawakan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Parahal, na maita siya, namumungsen siya, nagkakahakat siya katunggal sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Di makahakat siya, unad daw akhirat. Di makahakat siya, sin adlaw pagtumbas, adlaw ka na. Sa may bayaon, bang tawagon, da akon magsambahayang, da akon pasujurun, parukuon pa Allah subhanahu wa ta'ala, di na mabaya, di mabinsul halilingkuran niya. Sin wayron ujur niya, wayroon doon valid reason, amuin manjari, siya di madto at tawakan tumunay sin sambahayang. Karna yung sambahayang, mga tayo muda ka may Islam, sa tatkala in ikaw na marat siya katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagugulag ko Muslim, tatkala iyan kay min akkal pikilan, ibansin, long takabuhi yan pa kay mo, magsud guwa, deng hailong mo napas mo, buhi pa kaw, tartahalong pa kaw, long ta sayo, halom akkal pa kaw, sarta balig na, sangput na yung pangumulan mo, di yan to mabugto in kawajib kay mo tumunay sin sambahayang 5 waktu. Amo yan timbayta si mga ulama. Napangin ikaw, nagkukulabar iman patuhan da bulalamin sa wayroon da di barag busto na ginhawabaran mo pagka bariman mo na inyad to palso sa matsin bahasa. Di ko mabilang ding mga tao nag-iiman matan patuhan da bulalamin. Kanalaw si mga ulama suway into iniyong kaniya. Amo na in gawat pangahagad dalam si biga jantong pag-iman patuhan da bulalamin. Sarta hilapal sindila niya, ikato ang gawtaan niya, parang buson niya, ginhawabaran niya. In pag-iman patuhan da bulanamin. Amo sa in pagyanong parang buson ginhawabaran niya, na magtaat siya ha daakan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. In uno-uno na piyawajib kanya sin Allahu tabaraka wa ta'ala, hinangon niya, in katan sin piyanglangan kanya sin Tuhan niya rabbul alamin aniwan niya. Amo yadto in pagparagbos sin pag-iman matan patuhan rabbul alamin. So yan mga palangwan ha agama Islam. In kamatanan ma'na hakikat, in kamaksuran sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yadto mga palangwan ha agama Islam na manjari sabot sin mga ulama. Law na arkanul iman sitta. In mga rukun sin pag-iman patuhan rabbul alamin at tawakan in mga rukun sin pag-iman na sabot sin mga ulama at tauhid aun atas parakala. Amin ni pagtawagon rukun iman nang sin magbahasa. Arkan al-iman. Mga rukun sin pag-iman. In rukun sin pag-iman mawajib mo kahagaron pabarat sayahon daring habigi jantong mo sampay pakabtangan mo sampay paanggaw tabaran mo. Amo na inunong parkala ini. Taputon ko supaya ma-refresh apanghati sing kamatauran. Sabab na magtabiya, labi luba amuin mga sila, di atawakan wala nakasuod pa madrasa, atawa di mag-aalok guro, nari nila kaingatan in mga rukun iman ini. Amin basic ini, mga tayo muda ka may Islam. At sa bakaw sa rapat, bata-bata pa in anak mo, hino mo na yung kanila. Hino mo na kanila yung mga basic panghindo sin agama Islam. Biya na si mga arkanul Islam, mga rukun sin agama Islam, nasabot 5 yadto. Bang nila memorize na yadto, hino mo na sa anak mo, long mo anak na aun arkanul iman. Aun sa mga rukun sin iman, intaod niya ini. Nabiyayan. Na alhamdulillah, mga kabataan na mo inlong kaya hinduan, kaya panduan, at tawakan nakasuod madrasa, grade 1, grade 2, ini kaingatan nila, kahatihan nila. Sa aunto din kato niyo, maaptabya mga palangon na kami sa minsan lang tabya mga tabya, yaong kulaas na. Nari nila pa kaingatan memorize sinamun rukun sin iman ini. Para halin ini basic lang si mga ulama, basic.
hahati yung sintiap-tiap siulakan din kato niyo. Suway ini kaingatan sintiap-tiap siulakan. Salta pamarat saya hun, inunom ini. Karena ambuk hajaring mga unumin, hindi mo kahakaroon. Tadi mo kaingatan. Nabi adag bus di majukup, di masampurna in pag-iman. Mga tayo manguda ang Islam. Nasabuton ta maniuti supaya mga timilag-tilaga kato niyo katan, mga tayo muda ang Islam. Manjari hino ta kaanakan ta. Amuyad to imapatut ta hino ang mga kaanakan. Hari pa sila magka-memorize singkatan, may memorize nini. Amoy sa kurang-kurang in mga basic panghindo sinaka mabiha ini, mahapal nila na. Na imakaso sa mga Palawan haka may Islam, biyarimbay sa ming kahindo nila paanak nila, sin mga inikatan, sin minsan in ama, tabiya yaon, at kanina, di minsan makaingat, makamemorize sin mga unom na sabutin eh. Apo yan mga temuda ka may Islam. Ayaw biya mga mangitanam nyo rungon, inyad to, siyambot ko hadya, supaya biya mga panghimati, sin ako kato nyo katan mga temuda ka may Islam. And then, mga rukun iman, unom, wajib, parat sa yung sintiap-tiap si ulakan, lang si mga ulama, amunain panagnan, antu minabillah. In suway kaw mamarat saya hakatunggal sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Panagnaan, parat saya huntayad. Ikarwa rukun, in mamarat saya kaw, magkahagad kaw, hakamalaikatan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Amuyad to mga tayo manghuda ang Islam. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal bil qadri khairihi wa syarri. Amun unom na sabot ini, subay ini kaingatan sarta kahagaron parat sa yung sintiap. Sintiap-tiap siulakan din kato niyo. Panagnan, balikan ko amunain pangahagad, pangmarat saya katunggal sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Hikarwa, pangahagad, hakamalaikatan sintuhan na bulamin Allah tabaraka wa ta'ala. Aun mga malaikat niya. Aun ka malaikatan niya. Hikatu parat sa yahon, in suway ko magkahagad hakakitab-kitaman, piyanaog sin Allah tabaraka wa ta'ala ng hadarat niya, maun pakarasul-rasulan, amuin na hinang niya daak marikaton yung pasampay sin agama. Mataod ka kitab-kitaban, piyanaog, kalam sin Allahu tabaraka wa ta'ala, piyara niya pakarasul-rasulan. Inhinakusan amuna in Quran, mahamulya kalam sin mahasot si, mahatinggi Allahum subhanahu wa ta'ala, amuna in piyasampay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato niyo katan, bilang padduman panghindo sin agama, piyag-aagaman sin kita niyo, amunin agama Islam. Ikaupat, ding mga rukun iman unom, amuna in pagparat saya hakarasul-rasulan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Sinintuhan na bulanamin nagpara siya karasul-rasulan. Kanabi-nabihan nagparain Allahu tabaraka wa ta'ala. Parat saya huntayad to, ingkatan piara sin Allahu tabaraka wa ta'ala karasulan. Nang hindo sin risalan, auding hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In panagnaan rasul amunin Nabi Allah Nuh alaihi salam, in hinapusan amunay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulamod yad turing ha mga parat sa yahon sintiap-tiap bariman patuhan na bulalamin. Ikalima ding ha mga rukun iman unom wal yawmil akhir amunain pagkahagad pamarat saya gawgot habigi pangatayan sin aun adlaw mahuli aun adlaw akhirat uuwian sintiap-tiap siulakan ding kato niyo dumagpakkitan ni madto paadlaw kana amun hisabun sin Allahu tabaraka wa ta'ala ingkatan kakahinang singkitan niyo di hakabuhi dunya ini. Aun pagtungbas sin hinang mangi iwan hinang marayaw didto haadlaw kana. Kaya kahagad sarta wajib kahagarun sin tiap-tiap nagiiman patuhan da bulalamin sin aun pagbuhi puas sin kabuhi di halawman sin dunya ini puas sin kamatay mo. Bihayad to mga palanggungan haagama Islam. Hikalimayad to. Hikaunom. Tumtuman na to mga tayo mo daagama Islam. Inikatan. Ba't na to hikahindo akaanakan singkita niyo. Hikaunom mga palanggungan haagama Islam. Amunain magparat sa yakaw ha pargantaan. Marayaw na ka atawakan mangi inyan gantaan ding ha Allahu tabaraka wa ta'ala. Aun asal pargantaan pakadaran. Yusulat sintuhan da bulalamin.
Pargantaan ha mga makhluk pia panjari niya di habawawsin gumi ini. Sibo da mangi marayaw inya do pargantaan ding ha Allahu tabaraka wa ta'ala. Amuyad to yung pagbasahon sin kaibanan long na pangahagad ha untong mangi iwan untong marayaw inya do ding ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyan mga kakasi agama Islam inding ha mga rukun iman unum mawajib parat sayahon sin tiap-tiap siulakan ding kato niyo nag-iiman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. So amoy inibalikan ko mga tayo muda kami sa mga basic pangadjiun sing kita niyo. Sa sabat ko amo pagkain madto na pa mga long ta tumaas-taas na atau kan lumawom-lawom na minsan in basic ini mahang tiyo daring kato niyo minsan in nakahapalha ini. Ang piyad to mga tayo muda kami Islam makasusa. Ang kana magmaingat tuod kita niyo mga tayo muda kami Islam. Manayinghog kita ni marayo pamando ipagtukbal sin mga kawuruhan amuin panghindo sing Quran mahamulya iwan na sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaunahan na to magmaingat supaya ingkitan niyo na maka paragbos sin aga maginhoran na to doon ha kaamuhan pagparagbos sa kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luwa kita niyo kaamaan, iban na kainaan, ando, wajib to kita niyo humati ha ini supaya in kaanakan na to, kahinduan na to. Way na rumayaw, in kaanakan, kahinduan sin kamaasan nila, sin panghindo sin agama Islam, laway ring harila sin kamaasan nila, hari pamuklas ding hadunya ing kamaasan nila. Suway ini pusaka na to, makaanakan na to mga tayo muda agama Islam. Muna intungod ilmu pagtawhid pa Allahu tabaraka wa ta'ala. Hinduan na to, ing kaanakan na to sin pagtawhid, sin panunggali, sin pagtag-ipon pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Supaya sila di malawong pagpararan nila sin agama doon ang ginhawaran nila. Hindi na to kanila balikan ko in kagawot sin pag-iman patuhan Rabbul Alamin. Bilang foundation sin sila halambig jantong nila. But sila maingat magpararan sin kabuhi nila rihadunya doon labay at tariqah pamando sin agama Islam amundi sila magpuhila in kahirupan dunya ini, kahalubiluhan na dunya ini. Kana bang yung mga kawataan at wakan kaanakan singkitan niyo, wayroon gawgot pag-iman patuhan Rabbul Alamin. Abya na ini laggo banos sin fitna kapitna nalom sin dunya ini. Agun tabya yaon makiring na. Bang mga sakayan maraob na sin daob ugab, in kaanakan. Amuin di na sila matawali ng sinbahasa. Di makabalik maun paaga makawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamin jima jatuh bihayaon mga tayo muda agama Islam. Kikita singkita niyo. Hama sa bihayaon ini. Way bihayan banus kaanakan singkita niyo. Kakampungan na to. Aminalo musta sin pagdunya. Yawa butawanan in pag-agama. Amurahan jiniya alop in pagdunya nila. Na ini mga tayo muda agama Islam, patumtum sin ako ginhawaran ko, lapayin kita niyo kataan, mga kamaasan. Kita niyo, aasumuhon sin Allah tabaraka wa ta'ala kana. In mga parkala ini, tungod pakaanakan na to, paanakasawa na to, bang na to, biyadi indawaha, in pag-upiksa na to kanila, inyad to, aasumong kita sin Allah tabaraka wa ta'ala. Namat sin bahasa, in kita niyo kamaasan, answerable kita niyo hadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala. Tungod pagkaanakan na to, bang natuodag ka sila na tarbiyah, maun pagkabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sabab tanto tuod, bang piyasaran natin kaanakan na to, ando, tanggong jawab, intiap-tiap siulakan din kato niyo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo yan mga palanggungan mulya, kamasin Allah tabaraka wa ta'ala. In laong ta bilang patumtom sinako ginhawaran ko lapayin kita niyo katan tungod pa ini na
Nasabot na ito na hindoon in makna, hakikat sin pag-iman po Allah tabaraka wa ta'ala. Sampay nasabot na ito in pagyanon arkan al-iman. Mga karukun-rukunan sin pag-iman, unom nasabot na ito hindoon. Ayaw niyo kalupahi. In mga nasabot na hindoon yadto, long tabya, mga sabot na ito si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahadis-hadisan niya, amuin long ta mulya, guwa din ha simod si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa manjari aun baita si mga ulama o tauhid. Tungod pa pag-iman. Tungod pa pamarat saya pa amuin rukun iman unum ini. Laong si mga ulama o tauhid, haunom na sabot takain na yadto. Amun arkanul imani sittah. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal yawmil qadri khairihi wa syarrihi. Amuin arkanul iman na sabot ini. Unum hain doon, di ko nabalikan sinugon karena pakasta na kiyamanahan. Law si mga ulama, man ankara ruknan min hadhil arkani sittah, faqad kafara billahi ta'ala. Amo ini makabuka mga tayo mo da agama Islam. Inagi si mga ulama, isyusyo lang na ng himuting. Isyusyo ng himuting. Di niya parat sayahon, di niya kahagaron. Isulak niya, di niya kahagaron parat sayahon inasabot ini. Isyusyo lang naman ankara ruknan min hadihil arkanis sittah. Isyusyo inang himuting hamuk hajarukun ding hamanga rukun iman unum ini. Amun rik rukun iman unum ini. Amuk hajaring harukun ini. Amuk hamarukun ini. Himuting mo, mo kahagaron. Sa pamalong mo na magkakada ko po Allah Ta'ala. Sadi ako magkakada o malaikat sin Allah Ta'ala. Ato magkakad ko lang mo aon adlaw akhirat. Sadi ko magkakad sin aon karasulan piara sin Allah tabaraka wa ta'ala. Isiw-siw lang si mga ulama o tauhid. Inang himuting ang bukad jaring mga rukun deng hamarukun iman unum ini in hukuman kaniya lang si mga ulama o tauhid faqad kafara billahi ta'ala. Sabunal tuod in siya nakupur na pa Allah tabaraka wa ta'ala. Hati niya makufur, mahinang kafir. In tiap-tiap siulakan bang ang bukad jading mga rukun iman unum ini di niya kahagaron amo pakain katan na ini. Hindi niya parat sayahon. Walau pun abukad jaring mga rukun iman unum ini di niya kahagaron di niya parat sayahon. Lang si mga ulama o tawhid faqad kafara billahi ta'ala. Bunal tuod nakufur na siya pa Allah tabaraka wa ta'ala. Amo yadto mga palanggungan mulya invite katon si mga ulama o tawhid tungod pa amo in lang ta nasabot tahayn doon ini di makajari hindi ta kahagaron in biyay ta kato sin Allah Ta'ala wajib parat sayahon sing kita deng hamang rukun iman unum ini balikan ko in hambuok hadjaring hamang rukun iman unum ini parat sayahon in ikaw magkupur kaw hapangatod sin Allah tabaraka wa ta'ala. So bihayan mga tayo muda agama Islam. Aun kaibanan parat sayahon na nanunggal kimakahagad katunggal sin Allah tabaraka wa ta'ala. Kimakahagad ang kamalaikatan sin Allah ta'ala. Kimakahagad damikyan hakakitab-kitaban sin Allah ta'ala. Kimakahagad damikyan hama karasulan piara sin Allah ta'ala. Kimakahagad damikyan haadlaw mahuli sa didto man hapargantaan di sila magkahagad, di sila magparat saya. Inagi nila, wayron mga unugyan talong. Ninyan katan kabayaan ta sandong na. Unuring kabayaan ta jumato, bukon yad tong tayo mula ang mga Islam. Aon kayo mo di kumagad, hapakadaran sin Allah tabaraka wa ta'ala. Na, piarat saya mo lima, inabukyaon, paragantaan di Allah ta'ala, wala mo kihagad. Damikyan, sumod di ha hukuman, man ankara ruknan min hadil arkani sitta, fakad kapara billahi tabaraka wa ta'ala. Isyusyu innang himuting amuk hajaring mga rukun. Dahil mga rukun iman unum ini, bunatod na kupur na siya pa Allahu tabaraka wa ta'ala. Murah-murahan mga palangwan ha agama Islam,
malanu masawa, matarang in pangadjian katok balsin kita, biya dagbos miyawot na in waktu sing kita. Wala da kita long tapya na nakasul bantu pa amun mawdo sung bisara hunta. Insyaallah taala continue hunta yadto biidnillah subhanahu wa taala ha pagbak na to balik ha mansis ini atampat ini biya da waktu ya sinduman ini insyaallah subhanahu wa taala. Murah-murahan pagbarakat sin Allah taala waktu sing kita ni haruman ini. Darda tiyong basang kita ni sin Allah taala tung basa lagu-lagu dunia akhirat. Ha amo inlog to sing kita niyo humati sin panghindo naudeng hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Itok kung balik in salam kasila sa kanyang katan. Kauno tampat minaybayan kaunan sing kamu. Murah-murahan, balikan kung kita niyo halang panaw fiki. Intuhan dabul alamin maun pakabayaan ilang karidaan niya. Nas'alallah tabaraka wa ta'ala an yulhimana rusdana. Wa an yaj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayh. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ni Katwan? Doon po ni Pato. Ito. Ini?